Pantau tu na no. Pempeu ke gay de hai. Revision recap ka bola te zania cho pipite. Zania I bol ho cho. Zania cho basic operation cho na. Math basic operation. Ama sa pena pi bol bang. Board mass na. Number acho masa pena acho B O D M A S. Board mass abanala. Recap. Subtraction plus. So board mass achala. Then it's a board mass lova abana ekat sign transfer na. Sign transfer. Abana sign transfer or sign change tipo na. Abana cha thurna cho square root na. Square root abana pilawa nazi to kan lo abana chum khat past question is solve na past question तो जानिया या तू न्याय बोल दे जानिया रिकेप का बोल वहाँ बेचे ना बना तू न्याय बोल दे हो चला गाजी तो तेरी ना तू न्याय बोल दे हो चो करना है fraction ना fraction mixed fraction देवा ना अब आना mixed fraction बना है पे बोल दे हम LCM ना LCM aban le decimal na decimal aban le past question tutunin bola ta na ala bot mas sincere tila recap ba bol mang view ta acha tile bot mas acha ipite bot mas acha bracket B O D M E S na bot mas chun pi wat sam tile mathematical operation of my lama sa pena pina bol mas dam bracket na bol mas de tina jana 81 divided by 9 minus 6 plus 24 into 1 by 4 hichi kapor ko lewan na bot mas ni pi sab tele b chi pi ti utai bracket masapena ta hi tam si so masapena chalai la tam so masapena na yam ta bracket ni kha hela chum bracket ni kha le bracket masapa na sol chai phale bracket ni na pa na sol da na bracket thumu ma le chipa na sol masak ding abana hichi hiding abana hichi ding tai in order na sol da na bracket ele off akitia hele off chu
mathematical term also multiply tin cha oh multiply nim hilana of to multiplication hilana steady la hoi chimo sadam tel of pa ma sate te oh of ki zala chala ya of ki zilo pitch hello ya of 8 ठीक है ना इसे हम it's a question is out अल्लाह दी पिवसम division ना abana it's a multiplication abana चुको addition चुको subtraction oh it's a दूसरी आई चीज़ होती है या अल्लाह मसपे ना चु हिची इंसोल्व दिवाल इती इंसोल्व दिव हम bracket so मसपे ना 9 minus 6 पे हम 3 चुना ची सोल्व चाहिए ताऊ चुना 9 minus 6 को 3 है ले सोल्व चाहिए ताऊ अब आना एपिसोड दे हम of in pivot sum multiply pivot सा चुना ले चिते नहीं का सोल्व मसक आए ताऊ चिते नहीं का बोल मसक आना 4 इज़र हम 4 2 से 8 ना चुते ले चिसे से एपिसोड ताम 2 ताऊ चुना ले अदर एपी मोताम 81 ना divided by 3 plus 24 into 2 ना ये तो कोई divide नहीं तीन जी विंग तीन चला ना नोई लगा ना 3 जर हम 3 to the 6 ना 3 7 na 21 ना 27 plus 27 plus 48 na 40 50 60 75 na dia answer to it oh jani recap me bol oh bot mas ke sai ta nan copy andam pata chana na khuran da chana ele bot mas to revision ni ga bol ke no ya si match operation lo se ang ke mang ding poya poimo cha ala bot mas zawai pe ham bot mas chai tawin sign transfer je pe ham pi se vam ama sa pe na equal to left or right mun di juna left hele right hele tha ka de cha equal to a chu ama sa minus hele equal to la khana ji pa le pi ram plus na plus a equal to lakhana chile minus thot oh vice versa likewise the dance abana multiply to lakhana chile pi sida ham divide ta oh divide ni chini pi va sam tira te ka banga 2 into te ha 4 equal to 8 ite lang 2 te po te y ti ute x ti ute 4 hi chilang ho solving ala divide chula na divide by 4 chula na si kila do rata na ai wanga divide ni tin ji even it is even ka tiam ano ya na 4 how much x value is 2 8 na oh ali divide so lang kana hung chile multiply kit na lang kana divide so multiply kit te ka banga 8 by 6 equal to 4 chala ya x into 8 by 6 equal to 4 le जिसे से चलो हमको थोड़ा दो दिन आले ती का थोड़ा दो हम 4 into mix fraction है fraction है पाना लो या चुप का इल्ला तदिंग x by 2 दिन fraction है जो ले ला दो या x by 2 है ले x ही divide नाम चला ना equal to लखना का transfer ले पीरे ताम multiply रहता 4 into 2 रहता ना 4 to the 8 ना इचो ही मुन्यो सांग की सांग दिसे every mathematical operation maths जाना पना मुन्ते ना की सांग ये रहते ते ngay ना इचो class आमो लाजी लो प्यूच मी head सदाना को ये वा minus to plus multiply to divide बना खच्चे पे हम अदम volume नाम unta lo pichana unna layam
minus to plus hele plus on to minus ake khel de tin cho hichi likewise plus is equal to minus ikhela la na likewise divide on to ikhela le multiply ni de tin cho na to che ya hichi sign transfer ye hedin ko yo tin ala square root to table ya past question ya square root khabe zikid do ham square root है उतम square root जानिया के चीज ना ले square root ने अंदर root निंगा सेविंग ले 729 अंदर root 729 पे हम 27 square है ना ना अल्लाह तक बंगा 27 तो होता है 27 square जो पी होता है 729 चला ना equal to ही square पर ही root लगा equal to खलंगा चाहिए अंदर root सोच ये चीज़ तो ना square को equal to लगा चाहिए अंदर root सो अंदर root ही equal to लगा होगा ले square सो ना तो ये poimo है ना teka banga 2 square to 8 कितने लगे ला ना 2 ते पोते x square तो ना x square to 8 इतिवाल x value to पीदा हम equal to ही लंखना चाहिए पी जिते कितने हम square को equal to लगा चाहिए under root सो ना under root को equal to लगा चाहिए square सो ना अलग चीज square root of 8 था ना square root of 8 पे हम square क्यूब का जीरो पिच 2 root 2 ना इतने के हेड दिंगा जो ले ची square root है पापा ले बत थो दिया ना 8 को बता 2 4 is 8 2 2 is 4 पेर खत्म 2 चला ना अच्छा क्या कोई दो पेर में लो पास होगा हम ना 2 root 2 अल्लाह तेका बंगा x square is equal to 81 x पे इधम x value पे हिंदम x is equal to root over 81 ना p square to 9 हम p square to 81 हम 9 square to 81 चला ना ये आई बोल थे ले x square is equal to 64 1 to 1 का तो तला 1 to 1 है लगा 1 to 1 means x is equal to under root of 1 to 1 ना 1 to 1 से p square तम 11 ना अले तो ये क्यूब इफा नहीं लो तो क्यूब इफा पाले क्यूब कन से दिस क्यूब के फनाई लो या क्यूब तो दंडा तेरे उता अले अब वन इन चाहता है पास क्वेश्चन चाहिए तांजानिया रिकैप सी तो चंचना डाउट सुमम हेलो बॉल मोन नहीं हो नाम लो ना अच्छा तेले तो नहीं नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं fraction ना fraction क्या है ले p by q आजी थे कितनी तो p by q 4 आजी थे q to 0 है लो दिन ना q to 0 है लो दिन अब आना p by q be the smallest term ही ते सागा ही साथे ते गए ना smallest term हम साथे ते good तो अला p by q where q is not equal to 0 q 0 है लन define देता है ना अले तेका बंगा चो 1,0 पता चले 0 जो 1 सो थे मम्मलो पिछला ना which means undefined ना इसी या चो q is not equal to 0 किती चो तेका मा 0 जो 2 सो थे
0 về ra về cái gồm là tu số thì đâm thì mong lâu bị chả na ya chọn define 0 hi lo ngay p by q thì là p by q chu itamang bang ham te le 4 by 2 khoi fraction thì thế chứ và simplest form ham hi lo bị chả na episode nam te là 2 to the 4 na answer chu 2 bo sem ta chala na simplest form ma chu ele te ka bang chu fraction 3 by 5 to ta bang na example na 3 by 5 2 by 3 na 1 by 3 na hello le 4 by 3 gitu na cho ham pia fraction gitu ya na fraction cho tam ta am cho e bang cho simplest form ma ki ji pa hi exam ai thi chana simplest form ma na ji go te ti han cho te lo le calculation nom na de nga na let's say 81 the pota 35 by 15 khola chang fraction chala na p by q waji the chala na ai wang smallest term ma ka ji dinga le ti ka ji da ham 5 ha ke sa 5 is aram che 5 to 15 5 7 35 answer to 7 by 3 na simplest form of fraction ki ti cho fraction hi hung ki za no hung tam di cho chi ratio hung ki jang ding percentage hung ki jang ding tam ta hung ki jang ding to hi topic ne wa poimo za cha bo basic mo mo ninga ki la ya na chom kha zo phal le topic an la phal le cho choi hung ki jang de chu phal na confuse lo na de wa che te ngai na poimo te ngai yong chu tho du e wanga cho nam he da wa le pha ya na ai le LCM fraction lam pia nyu khat ga phau ya tamatam fraction topic yang tamatam chai wanga cho mathematical operation math set na ding apoi mo te ho kan se pi LCM khoi pi nam la to ha lowest common method na ai lo le lowest common multiple na lowest common multiple te ka banga number ni ki pi cho 12 to 3 ki pi a hela chon lowest common multiple ti hold odin ham eta 24 to 12 to na 24 to 12 also lowest common multiple ti hold odin ham ti wa hele what is the LCM of 24 and 12 24 so 24 so what is the long factorization method ne na laivam 2 1 is 2 2 to the 4 na 2 6 are 12 2 3 are 6 na cái ta cho na 3 1 is 3 chai cái chai ta ya 1 ai ta ka na lap ham se 2 into 2 into 2 into 3 into 1 na 24 ra cho ele 12 ha cho la sirap ta ni sirap min ka ting 12 ha ga ji ke ta la 12 ha che pi hitam 2 6 are 12 2 3 is 6 3 1 is 3 na 2 2 3 1 cha na 2 2 3 1 lowest common multiple ra cha ai ke bangla jo anti cha na ai ke bang la do in lang bana ke bang lo si si ji khom ke da LCM a jo pairing la do de wala chite ni pairam 2 abana pairing hoi jo mam chite ni na 2 abana pairing do mam 3 abana talo na 2 abana 1 amo te ni na amo te ni chala na LCM hi pitam je 2 to the 4 na 4 3 are 12 na 12 to the 24 24 into 1 is 24 LCM hi 24 so LCM ne an pa pa mo re che pizinam tile time and work time and distance ratio and proportion is a kai profit and loss gia LCM ki jang cha ya cho LCM ne khat la pi kan hil ma san han
hichi long division method LCM khut dan ya na chi basic method cho hitai he thang pe ke chi cho e wang cho LCM ti khut diu hang kya hila LCM of 24 to 12 ai ti khut diu hang kya hila 12 chilanga jing kate exam phal le itin khut ding ham na 24 chu ipia su thiam itin divide thiam 3 to 24 na ti thiam na 3 to 24 8 hi tin about thiam 2 4 is 8 abana chi 2 2 is 4 chai ta chola na 12 hila 3 4 12 ti thiam kai ta koi hang ham 3 4 12 chila na phem ko na ham ko nong pi ino ya non oh 3 4 12 chila na abana chi phem 2 to the 4 na ipi ko man am cha hai 3 to the 6 chila na 6 common ta na abana 2 to 2 na 6 to 12 common ta na abana mo chen pi mam 2 na 6 to 12 12 to the 24 LCM cho hidang bol thi chuna chum chum ka bol sang na kan suneo awata hom pen anim pen 3 hi dangai ki suke thi talo chalo na 2 ho ta banga hida hi bola hi le hitang hi LCM so thi cho LCM so na thei za za num chu chi lampia de han nga ka sei ya chom kha zo phal LCM very easy form it la do thei jam te kan hi kiran nes aji do han tan to chala na hello le LCM exam a khoi tina bol dam tia hela cho zo long ola hum kel de basic na la ya na exam a khoi ti hum kel dam tel chala la ha chilin zo 24 lin zo chuna 24 multiple la ta multiple of 24 into multiple means 24 into 1 na is 24 into 2 to beham 48 etc 24 multiple na la le mas pen je beham 24 chala na ele 24 mas pen cho hichina divide them hichina cut them na aka them 12 to 12 to 24 chala na china cut thela chi LCM ta chu ma cha khun nai lo ne them am ka sei dan chu today ni la ho chi len zom 24 len zo 24 multiple chi pham 24 chala na 24 chu china bo them abo the chala na china divide them hichi factor here it is na 12 is a tam 2 times it's a thei chala na ajo tia ya chun chi LCM is cho al ahi law kha la iti bol dam ahi law kha la iti bol dam ahi law kha hi le 24 multiple 24 minus 24 chi an hi thei kha lo le 48 an bana wat de na it's in a cut them hong ka thele bo bol de hong ka thelo le bol lo de na hita chu kal to che chu exam ma bol dan ya chu all la hong kel de basic mo mo ne han ngai na basic he na jang aphatchom cha lo jong la phat hong lo jong la basic ne lo wa la khunong la calculation tam ta topic tam ta no bu hen de ala to ka sei ta bong ja khana ga bol pi han ngai 80 32 3 khata 12 LCM ka lan te 32 to 12 LCM hin la lang hin bol han lang na no pa do na kinon ken hin bolen ka te hin ga ne lang
third chute ni la hi shortcut pa kan bol de cha we chilin jode ham exam adinga exam a bol dan chi all ahung khel de che ban het me mi han denga im bo bo phala nan hel chi chute ni la ho chilin jo 32 lin cha na ala 32 chin 12 in a divide them jong pana 32 12 in pura divide them 2 6 are 12 2 1 is 2 2 6 are 12 2 3 is 6 2 is 16 8 by 3 thelo pi chala na to tele LCM hi pim ne dam 32 thelo 32 thelo jo na 32 multiple next multiple che pi dam 2 times 32 1 is 32 chu thelo 32 2 is 64 na la 64 to chinam bol thi tam 12 by 64 12 5 is 60 we take it lo dina la 3 times la 3 2 is 6 3 3 9 96 we take it tam 12 6 12 8 na 12 into 8 8 to the 63 what is it 96 that's all na chi LCM oh attempt ta 32 alin number ai bola no chu number ni hon ke pya le chete ne la lin zo la ding alin zo chu a multiple holding ama chat chu a divide thel a chung chat 2 times divide thel 3 times ta bol na apan la cha chung so to de thil tam ta bo ngai lo elo la normal method na chu za ding ai le ti 32 chi pham 2 1 is 2 2 6 is 12 na 2 is 16 2 4 is 8 2 2 is 4 chalo na 12 fa chala 2 6 is 12 2 3 is 6 ta chalo na chai LCM ma che pi ko monam 2 le 2 khat vei chana chikela chai ta apana 2 le 2 khat vei kela kitta na 3 le 3 la pidium lo na apana la pidium ta lo na amo se che pam 2 thum vei chala na 2 thum vei che pidham 2 2 is 4 4 2 is 8 chala na 8 into chalanga mo api mam chi 3 kela lo cha 3 mo chala na 2 into 2 into 8 into 3 chala na LCM man bola la jak tam che 2 2 is 4 na 4 is 4 is 32 na 32 3 and 6 yam 2 2 is 4 chala na hello la 2 2 is 4 4 3 12 tu na 12 into 8 tu na chite ni ka bola abana chita ka bola 12 into 8 na 8 to the 16 8 1 is 8 1 in hand 9 96 kita ka bol time exam ka bol lo de chala na exam a ta ka ita ka boyang la ka mo thei chala na ne thema yo sem ye poya moch time and work elo le LCM ma te ka banga time and work ipa nai lo de che banga LCM applicable na khat nan sei pi honing khonong ta all ta nan hen han de chu te ka banga a question chun a can do a work in to chu se ma chu number pp la on te nai 32 to 12 na a can complete a work do a work in 32 days na and B chun 12 days na A plus B ato khomana le chi kim chal chalen ga sai tai A plus B chun tong khomana ni zan zo handam A chun ni som thum le ni su lo chona khat to na B in hechena chu ni som le ni su lo chalo na elo le ani hona ka khomana le ni za lo dem it's a conditional LCM hong ki jang cha ale iti hi le iti bolding ham tele a chu ni za sulun ham it's a question here na copy tawam
Got copy and don't got bolton. A can do a work in 32 days, B in 12 days, A plus B LCM Kizana Yana. To confuse lo Nadinga. Can board it down. Can boarding can rub time on. See copies I will not ban answer can see board a new way. I took the layer. Cannot 12 days, cannot 32 days. Let's say A to Nizana Zoga thei 32 na B to Nizana Nato Zuham 12 days na. Ele now to Ipinaham get halo to Hanisom to Lania, Hanin Som and Nia tail na. Now, head nothing also suppose keep also, and you have a common hing, I tell and to commanding Alana. A to commanding a common hinading out typical I ham LCM Nakatos Adichelana. It's also LCM who night also. LCM also Zoti Hudovati Hudobam 96 Uchelana. It has sort of Nagabol sang out 32 multiple 32 to chin direct at the white halo, 32 2 times Sipiham 64 64 to Chukuna divide halo. 32 3 times 2 96 na 96 chukun 8 times phải ta cạo thế na ở chỗ tele din mo na he chala hi 96 unit to din chu som ko le gu ne han cho na e hin ni som thum la ni a chai b hin ni som la ni a chai he che hon ko lo to chel sia ma na ele 32 is at time 96 to 3 to the 6, 3 and 9, and this is Lana. Amahin 3 unit per day. Matoju, Somko Gumahile, Amahin, Nison Tumlan ni Asuluna, Nikhanazo, Nikotazanham, Tumtomato, Tinasurana. Take up 96C, Epitiduham. 96C, Timpung de Tatana. Timpung na. 96 phung he tu dia ni hon cho office ana na to ding a cho 96 he hon LCM ho do thuya 96 tu ding ni chu chepa hin atwa hele ni som thumle ni a chai cholo na ke chepa hon ni som le ni bo a chai cho chething phung tu na ding a na ala ni som thumle ni a chai pa chun ni khana pum za za tu do am tla pum thum thum tu do na ala chin pum za za atu do da ham pum get a to the 8 unit per day na 8 to just chin divide la chin so this oh 8 to the 16 it was 9 na ale an yona an to kham an da a plus b to it to kham sa de ta chala na a to kham a le ni khota chong ki go ma za de tam 8 9 10 11 na 11 unit per day ni khan ato khamana le ni khana hi phungsom la phungkha khat atu do han ta cho na mi khana phungge atwa mi khana phungthum mu twa la chon ago ma la phungsom la phungkha ta cho na ni za sulu ni ham te he che to di za ni hon chala na to di hi za chu ato khamana le ni khana som la kha hi ala chon ni za sulu ni ham te le 96 so to di ngani hana ato khamana le 11 chala na 11 days na cái chế khóa là chun 9 times thing đi chun nickel thing đi chun hela na 8 point something it is on 88 89 96 8 by 11 days na dia niget la ke sulu nam chun niget la ke wa sulu nam chun nickel thing đi chun na mix fraction hong so de dan kan hilon de nei cho 88 plus 8 bata eti ta ki pala chin che multiply ding chukon che plus de chala na 11 into 8 to 8 chala na plus 8 khoela 8 is 1696 de ta na anu ya pa om te ding 8 by 11 days na LCM ti man han ta chana hichi time and work elo time and distance time and distance ke te na cho hong aung hichi topic ipha nai lo pio che wanga cho LCM ke man na iti na za ding ham iti hela hong kun ham ti het na de me abana LCM chun hetan fractional LCM la dan hom e wanga cho na poimo nai lo de na
na poimo phat le bo kan sei pi news poimo na poimo lo mai the fractional LCM la dan higher hung poimo lo mai thiu aji chu kya za lo pi exam ai hung be lo na applicable be se lo aban le decimal pha ma sanga fraction ka bol hi khat ma fraction ki chu pe 1/2 na fraction chu fraction of subtraction addition to when about hi bam chai LCM hung ki jang da chu LCM ka hi ma sat ne na 1/2 plus 3/4 plus 2/3 tinan ko ninga le tinan ipiyong so to dem T fraction addition subtraction na plus minus zong bo thi na important te zan so na ata in be pe ha no about no kop thi han ha kai bolan to nang ni bolan ke bangam hi chu ta banga he fraction hong ki pe ya chu nga si pikitiam numerator ke ti na nr ke ti cho noi langa om hoi pikitiam denominator na dr ke ti na it's a fraction a hi plus le minus le multiply ki bolo che LCM mo ne dekha cho plus elo le minus a hi LCM kila na fraction a hi fraction a plus le minus a hi LCM kila multiply a hi kila lo cho na multiply a hi kila lo che present am tele 1/2 into 4/3 ki tele 2 to the 4 ki kat thi na 2/3 ta ki bol multiply a hi ji cho multiply a hi LCM kila lo ki ji do han lang multiply fraction multiply LCM kila lo plus le minus ki kam le bo kila cho ale he ta bang din mona hi LCM hoi che pena la ding ham tile denominator amu ya amse chho bo hi LCM la de na achunga khola lo de cho anu ya amse se dinga LCM la dinga hele hichi itin khodi tam karab de ta cho nike si do du nike si do han de ta sanam tan next 2 4 3 LCM hi thum nila da na ka ta thum la da na zo langa ta ki bang tho cho chele la lim pe biham 4 multiple cho te ni vel lam hoi che pen na bol he jam cho LCM cho achu ti lo yong le basic nga chi dinga hi la 2 4,3 na chi comma cho LCM as a factorization method kan bol chala na chi a lhung pe na pa kan pa 2 a kap kai pa la 2 1 is 2 to the 4 3 ka thelo pi chala na 2 ya to as it is na ai sa la mum chala la de na abana he cha hi ka khadim na yam tuang ki bol thelo tu chu neu pen ta bang pa ya na tu ai ki bol thelo 3 a common ma cham thelo na common imam lo le che si hi multiply bola cho LCM le ta cha LCM che pe ham 2 into 1 into 2 into 3 na 2 1 is 2 2 to the 4 4 3 is 12 LCM cho 12 na LCM cho 12 hi le krap tang ho ji LCM la dan he taw cho na ei lawa yong le zo ra ka hil banga cho la he lin pen lan lang 4 hi chin ka thei lo chala na LCM he ta lo de na 4 bana che pe ham 8 4 1 is 4 4 2 is 8 de chala na 4 multiple hinga ya 8 chin ka thei chona ka thei ke ta lo na 4 3 is 12 2 6 is 12 3 4 is 12 aka thei ta na chu LCM cho ta ga ji ngai lo na ele so exam bol dan LCM cho 12 changa ji tang LCM cho 12 hi le fraction a hi plus minus a hi ti bol du ham tia hi le 12 atia hi la chon anu ya hi
line khat kan kai ta na abona line khat ka sonom chala na anu ya pim de tam LCM 12 na LCM cho anu ya kai de ta 12 na elachun hitin is at 12 suham ti cho tilung lu ten sem hin gan ta chin is at times suham 6 times so chala na ya cho chung ai pin ji dham 6 into ipino mam 1 na ni thema kan so dan cho 12 LCM ya anu ya denominator point exact times a LCM an so do ham tela group che chala ya ka jiding che plus hello multiply hiding achunga pa ta ke multiply de 1 na abana I pham che hichi ki chai ta che plus hele chala ya plus ka jiding abana 4 is na 12 hams 4 3 12 chala na 3 abana into hide ka chala na 3 into hiding abana achunga pino mam it's for a 3 na abana chala ya pham plus kitna na 3 is na 12 ham 4 times na 4 or 12 ya into achunga pino mam 2 ऐसे ही ताज़ा अरे चिकन सोफा ले बहुत मास बता कि जानो तो मुंतना के जंग करते चला ना 1 to 3 ने कब थेलो रे चो 3 to 4 ने कब थेलो रे चो बहुत मास कोई पी मास रे करते हम मल्टीप्लाई मास रे चला चिते ने को बोला रे पी सो तम 6 1 is 6 plus ना चिते ने को कब थेलो 4 का सो थेलो चला ना plus 3 3 za 9 plus today nika bol masading multiply plus ki kam ho to all abol ding 4 2 za 8 na divided by 12 cheka ko ma le bata 9 plus 10 15 9 17 23 then plus bola la na this is plus bola 23 also in 23 divided by 12 to 2 times 24 chala na chin bana ki ka thei dro pi chala na simplest form jo cheez देखिए माँ nó bây giờ nào nó bây giờ lại đọc sẽ thấy tăng về là cho hi không kêu mình lâu du đọc toàn đọc sẽ này bên sẽ là topic main topic ai luôn phải là topic đúng sai kêu du đọc cho hi là basic exam mijousen không cái dạng topic yêu sao không cái dạng đi à cái gì hết tiền này cái giải tạo cho LCM là đàn hết rồi fraction LCM fraction cộng đàn hết tạo cho na ai là minus symbol đó suppose let's minus chila hin minus 0 na symbol tao là chỉ hin ra mình cái tính chỉ azwa sẽ pin nó mam tu chỉ for plus minus ginin bowling ya nan en jang ball han la be han LCM cho zo lang an la do cho denominator ki bang so ke ya LCM ma chu za no mo LCM ma cho 12 in mo na 12 LCM hele no ya pg de ki wam 12 na alam ma sa pena chi si kan bol ma san ding ka chai pha le chicken bowling ka chai pha le tai ka bol 2 za na 12 am 2 6 12 na achunga am pa to multiply ding ka ti achunga am pa to multiply he che ka chai ta ai ka chai bana e plus ya cha plus ka ji ngai abana 4 is na 4 3 12 na 3 to achunga am pa to multiply de ka ti chala na 3 na he che ka chai ta na abana pm chi minus na ala 3 4 to 12 chala na 4 ka ji ding into multiply hi bol de ka ti chala na fraction achunga am pa to khon na ele anu ya hi 12 eta 6 1 is plus ang multiply am si ka khud masad de na 6 1 is 6 plus 3 3 is a 9 minus 4 2 is a 8 da na
abana ka khona hele bata che 9 la plus le minus hom phara jana because yam hichi bolin lang gomin lang ilo la hichi bolin la jan kho poi kati chala na hichi masala boy talos 9 la gir gala dole p mam 1 la sis ka goble p mam 7 by 12 no mohanam no mom now nai no mom jo fraction ta ya na ala basic cho hin he lawa ban na chalo le iti anabu khono le nong bui tho de abul het te na ele decimal hong ki pita chun na ho exam hong ki happy so what is decimal means point 5 plus 5.5 plus 0.5 5 ko pe ki tiam point ko pe ham decimal chala na decimal igop phalin decimal igop ma le ti gop dam plus 7.22 decimal gop ma le ti gop dam very basic ke ne ucho so hi khonong le na boilo de basic chapum clear and clear te te ngai ga plus anti izan mo hano 5 plus 5.5 so je 0.5 na 7.22 na plus decimal hi gop ding phale ti gop ding tela 5 na point imacham lawan chu 0 chu khat koin lang ni koin lang thum koin lang li koin lang za koin lang chu 5 point za chu 5 to oh na ale 5 abana ipem che si 5 hi 5.0 ka ti the jana elo le point decimal za wa za ma ni tela na tam pen na ni jan ko ngi oh 5 in chi wat sa oh point 0 ko 0 ma la kho lo pitch oh 27 ko 27.0 tiang la 27 to 27.00 tama 27 to na ela bana ipem che 5.5 tela na ni bam 5 na 5.00 abana hi sorry 5.5 na point am na hi ke bang ai ke bang ai cho 0.5 na 0.5 chi 0 ko yang la kho lo na and 0 cho point ga yang la kho lo abana 7.22 na 17.22 to na oh 17.22 tila ti so dham tila 17 point namne ki bangne gati chala na 0.22 oh gop ding ya ile tu to achong gop le pisom tu na chi sik ko male pisom 12 na abana point hom ta na 12 fa 1 mo chala na tu ko male pisom 5 10 17 18 ta na abana khat mo ki chala na 20.22 na plus zong decimal na ki bang ding minus zong decimal na ki bang le cha ale minus aga bola to minus 48.2 minus 0.5 plus 3.72 Sika bolte wala 48.2 minus 0.5 plus 3.72 Sika bolte ngala na nani na bola ni lang kyong bol pe peng kateng point na ki bangde ka ti chula na 48.2 abana plus 3.72 ayo cha minus omja chu minus chu ma ki chite ni ko gop ma san dina ama sangai ma cham lo le plus dine chu ama sangai ma cham lo le plus tin hi
minus so male bo minus hi chotero la plus cho ka go male chale hi macham lo pe la 0 tine cho na 2 plus 0 cho 2 7 plus 2 cho 9 jam 8 plus 3 cho 11 jam 4 plus 1 cho 5 51.92 di chana ka go ma hele 51.92 so ta 51 point chide ni go la 51.92 so la 0.5 ka minus ta cha pana na 0.5 point na ki bang ne ga ti chola na chalanga hi niyo ma hele anu ya 0 ko la chen chalanga am ma na 0 ko na chen thak to cho ka bola hele 2 la 0 ka la do le 2 5 9 la 5 ka la do le 4 na abara 1 la 1 51.42 answer so 51.42 ham minus bose hi ala chon abona minus na bol kid chu te ka banga abone minus itala abone minus itala hichi pa e plus ya lang abone minus itala chi plus ding na chute ni he minus le itidam abona minus le chon minus ka jiding abona ka gop ni na amasanga minus ka kwele ke chai chola na e wa chin 48.2 minus 0.5 to chi minus sign ni ke ba hi le chang he ka to sign minus minus to plus to ngai nan hilwi zo la zo pa le bo pe pe ta na 48.2 minus le minus ki goble plus ta cho 3.72 to 0.5 2 7 plus 3 10 plus 2 12 4.22 chi ka gop ma le 4.22 so sign ki ba ya chu ka gop na ai wanga chu minus ya chu ka minus da ta chu 4.22 ka minus da na ka minus ai le chi chilanga hi nium chilanga point decimal point jawa khat ya chu ke ba sa na de ngani ka koi na 10 la chi ma cha nei lo pha na chu khat api la 10 so ta chi ke chi 1 so ta na 10 la tu gala do le 8 1 la gala do thei lo chala na chi pha na chu chi na pi ki la chi 11 so ta na ke chi 7 so ta na 11 la tu gala do le ya nam 9 na abana point na chu point ki din na abana chi 7 la 4 gala do le ja rom 3 jana abana chi na to khalo pi jana na answer to 43.98 na ile multiply of decimal khabe chai ten aban le achai le sign pa hi veute multiply of decimal what is now 4.2 into 2 decimal la multiply ka jata 4.2 into 2 benga na chukuna la decimal to very friendly ni ngai cho decimal na mo la namo ke cha namo kalu namo namo ko han lo dis decimal na mo hala le ilo da ham de to decimal cho bai che kena na tham thian na ala chi ti boldam te la bata nyo lai wa multiply boldam cho na ke ta chalo na hiti hinga chala na 2 2 za 2 4 za 8 left upon in semen lang decimal jawa izar mam 1 na hecha decimal mam umlo la count no ding chilanga decimal jawa izar mam 1 bo se chala na ya to chana para 1 nan la le 8.4 na yathima ai te ka ba chu ya answer chu ji da cha 8.4 ai chu te le 2.1 na 2.1 into 3.1 telehan na biasa malah 2.1 into 3.1 2.1 na into 3.1 na point umlaudan yang neto hitin 1 into 1 se peham 1 into 2 se peham 2 3 into 1 se peham chalanga ka bole ta so na ni na pa na 3 into 1 so 3 and 3 to the 6 ka goma hele episode tam 1 5 6 na
decimal zawa pi mam 1 na chlai na chlai decimal zawa pi mam 1 1 level chi za chu tam 2 answer ai decimal zawa 2 hingai chana 2 decimal zawa hingai la 1 to 6.51 answer chun he thim ta na boi han lo de cho 6.51 total number hung li no la ko ta lo chana 2.121 into 4 to 0.1 4 to 2.1 mama the number hung li wala 1.1 to calculate no dingin na 2.121 into 1.1 khoi khona hele ti khodu ham iti khodu ham tia hele 2.121 into 1.1 1 aparachi ka bola le 2121 mama hunde na ani na pa ka bole para to 2121 khat ka dal ha ngai chala na ka goma hele pisom chi 13332 na decimal hela ka koire tam decimal hela ka koida ham multiply out chi mel chi to plus minus lo cho plus minus le jang para decimal hingai chalo na itla decimal zawa za mam itla decimal zawa za mam goma le decimal goma za mam li chalo na chala para he khat ni thum li masang chan ak koi na answer cho 2.3331 athema to decimal confusion am confuse lo pitch na acho tele jingla decimal par khat bolotin tu hin cho decimal mo chombia topic hom dia na ibanga cho het lo poimo na topic hon masanga to hi sign no confuse you addition subtraction addition to subtraction na addition to subtraction na sign in confuse you to ka banga minus le minus o male episode ham minus le minus o male no hom ding plus no holding assign le pen chen la hon na example plus le plus khotalo minus le minus o mahile na 8 same sign na 8 same sign m abana che biham n take sign of bigger value na chuje pike se na ham at same sign and take sign of bigger values te ka banga bata example achu ka karatam je example achu bata che minus 2 minus 4 minus 2 minus 4 ko bola le ja song sign ke bongzala na minus 2 minus 4 sign ke bal hen pickle hoda ham ka plus ka gob di tina chalo na don talawa na ka gob din 4 plus 2 chu yan ham 6 e wanga chate ni lawi sign le nam 4 pa minus chalo na answer chu minus 6 tina cho e thema alle chujong le minus 24 minus 12 plus 3 minus 3 tilang la hichi ka bolding a hele same sign te ni ka gop ngai chalo na chite ni ka gop din chite ni ka gop di chalo na chite ni ka gop ma le pi ham 24 25 26 27 na 27 abana chu chite ni ka gop ma le pi ham chite ni he plus plus ya che ma boi lo na 12 to 13 12 to 3 ko same sign chalo na minus le minus pi ham plus ngai chalo na 12 to 3 pi ham 15 na ya chu a 15 ya
today ni minus sign 12 minus lana what's a minus 15 na kagamale 12 tema chu basic a abole dan ka hiron ne ya ebang cha exam a cha chi het na dinga ka hiron ne ya ebang exam a in bo phalo tin bo de ham opposite sign ho ge cancel thei cha now opposite sign of same value change ni opposite OPP opposite thing opposite sign of same value number ki ba ngai na same value cancel each other na cancel each other zo chan sari mo ba chi zan mo bam 12 mo cha 12 mo di hang ba du cha chi plus 3 to minus 3 same value chala na opposite sign means ke cancel ta om lo ta bang ta na chite ni bo ba ta na 24 la 12 la dola zan ham asa 12 na ke ma tho tho na azo chele abba chi de dan kan hi ron ne ya e bang chi very basic kan hi ron ne tun decimal to fraction ka ben hi ron ne achai na ding in decimal achai na ding in decimal to fraction ran ang kating previous year question kha solve hotin aban la tu na ding out jinga pan a topic chi tau ta na main topic 2.1 divided by 5 into 15 ay lola 50 into 150 hichi ka khod dinga lete ka khod dam decimal zaw na ya bega nang zaw de cha very basics so ibanga basic ne ibanga the most important concept so hello ala maths khod jim lo mata iti decimal ma la iti ka bol dam ama sa pe na I watchon decimal so I remove the fraction na 2.1 kho 2.1 kho na 2.1 divided by 5 into 150 kita pen kho point azawa hila point mas izanamam chalana khana mala that much denominator an add so point nala do le izat ham point masang so 1 chalana ya to 0 na kwai na to tele point be ta point is umang ta point ki theinom lo chalana ato tele answer is 21 by 50 ta point chala he te ka ma 12 bangnom le 0 ni ko kwai na chala ya te ka ma 12 bang ni ta la chun ni ta chalana ni hela 0 ni ko koi ngai na e wang 12 lo ha 2.1 to cha ala chi 5 0 to 0 ki cancel thi hi chong hi ti chung la no hi pe ki cancel thi am only if it is multiplication sign hi lo plus hi lo cancel thi lo very important he thun ngai cha 5 is on ham chi 315 abana chok pe ham 62 hai 63 na answer the thim dam ai lo le ai chiang chu ya abana question khat anan he ke ne 2.3 into 24 2.3 into 2.4 ga ta 2.3 into 2.4 ko khona le piti ka khoding ham ita zola ngai khut ma ji khut thiu jana ai lo le iti ka khut thi ham fraction ka so ding ala 23 by ji khat bom chala na ya to 0 ga din e wa 0 ma sa mam lo le 1 kwai de na o 3 bang nom le 3 zawa 0 ne de na am lo le 1 na kwai de into 24 by 10 na today ni na plus today ni na multiply ding anu ya 0 ni na kwai de na answer so ding elo le tikhan na hir ke ni ya 243 by 10 katele ham
0 hi la chun decimal ka khel ding ai le pi de ham ama sa decimal la do la 0 ke chala na 0 khare hi la chun velang apana zawa decimal na koila answer ta cha 24.3 ya na ele 24.3 on chu ita na khel no ma hi le tin khel down 243 point zawa khat chala na na chu by 10 ka tere ke bangki tho tho chala na to chu chong choi ne ngai na ele te ka banga 10 hilawa 100 hilala 100 hila 243 ka zide na 0 ni chala na abela pa ni ka bol point na 100,000 hila thum na 1000 hila te ka ma 243 divided by 1000 hila 243 ka ziding 0 thum na kong ding thum chala point ngai ta chala na which means point masa ma cham lo 0 le ta chu 1 hello du cho 0.243 decimal denominator om la bo 0 ko ngai ya na ite chu he ngai aban chu benga decimal hoi zo long le hoi tam chi ki du ya previous year question khabe previous year question pyq na previous year question kha ga khut bang bi ta achai na dingin benga ya ham kon chu mixed fraction ka hil nai lo pil chu na mixed fraction nan hil wang wi haming no aban na question ka solve hota na mixed fraction chu bitina fraction chu pe 1/2 jala na mixed fraction te hile amasanga hi hitai ke pothuk thuk de na khajawa ke pothuk thuk wai mixed fraction ki cho mix aki mix ya chu na mixed fraction mixed fraction hi iti operate dham iti bol dham ke la chen ehon plus le minus le bo pe le ama sa pe na simple fraction so de te ngai na mixed fraction hi 1/2 hi pe va sa am te 3 plus 1/2 ke bang zo na te ni 3 into 1/2 ko 3 plus 1/2 tho na ala 3 plus 1/2 chi ti na bol je tai e hon anu ya LCM lo chla na emo hichi fraction hi lo fraction akiwa ma la chun by 1 ti the chla na ala 2 to 1 to fraction LCM kala le pe man sar chu 2 to 1 to LCM 2 chla na 1 to the 2 minus 1 to se ka multiply la 2 tho na ala 2 hi le 1 is not 2 so 2 so 2 into 3 achunga pa to hen ka bol ka chala na plus 2 is now 2 so 1 chala na 1 into 1 achunga 1 sa na nihana mzo ki ran cho LCM ki la na abana denominator apana LCM iza be hangam te 2 times e 2 ki ji na jizawa into alo thelo into ki bol ji achunga pa na 3 ki carry over na age ka plus umya he plus koi abana 2 is na 2 so am tele 1 times na chi abana achunga into achunga pinum 1 chi 2 3 6 multiply ka bol masa 1 minus 1 by 2 tam 7/2 chala na it's a mixed fraction 7/2 chala na ei wanga hi plus o meti het sa na dinga ka bol han cha ji multiply hisab e ta chu multiply na se lo cha mixed fraction hi lo ele hichi simple basic ha ya ei wanga chi exam ram pe chi ti na bol ham tela nu ya hi pem multiply de na nu ya pa to hin hichi multiply din answer to achunga pa to end etima chi dan di na dan di pa hi pem denominator dan di na 2 ki koiran ta cha abana 2 into 3 pem masa pa hi multiply de ka ti chalo na 2 3 za 6 na 6 ka jita achunga pa to hin plus de ka ti multiply re ta lo cha plus de cha plus achunga pa ka pem 1 6 plus 1 ko 7/2 mixed fraction cha kara betam ale mixed fraction bol ti hitin ni confuse lo di ko sai banga cha ki ka hi
ipm ham multiply hilo aki ka ipm 1 by 2 ipm 1 by 2 ipm chitani ke ka hai 1 plus 1 by 2 hai na 1 LCM kala janga le pm 1 by 1 plus 1 by 2 ka ti the chuna 1 by 1 to 1 tho na LCM kala le hiang cho ai wanga I hon ta che bol lo de chu iti bol de ham ti le chitani pikatiam multiply din answer to chun hichi ka plus din hichi pen hium dan hichi pen hium dan sawale pitam 2 na 2 to chi ka multiply ale pitam 2 1 is 2 ka zing na abana plus de ka ti chalo na achunga pim danam 1 na answer to 3 by 2 dam abana next kakam boke de cha karab de touch chi bolcha che phala pass question khat bolote 4 2 by 3 ape answer cho ka sei banga cho anuya pa hi dan ding na anuya pa to chi ka multiply ding 3 4 za 12 na chi ka multiply ding 3 4 za 12 plus ka plus ding answer cho chiten ka gop ding plus 2 14 by 3 na chiten ka multiply ding answer to chunga pa ka plus ale 1 by 2 plus 1 plus 1 by 2 plus 3 1 by 4 which is bonate 1 plus 1 by 2 which is plus on to takhat to anyway 1 by 2 plus 3 1 by 4 percentage iphanai lo Sana mohon tam piham nanang dah bota umur tekan bola na previous year question hin tado tanya hichi ahung IBPS 2020 bota nehet nai lo le na dots la hin set na so ye to na clear lo le na boy this have to clear today so na the question na bol deu confuse it lecture paten na vel na bata cha tu hi dan de chala na plus tu hi dan de chala na tu ji ka multiply re ka de chuna 2 into 1 hi pam 3 hi la chun 3 de ka bol de na 2 into 1 is 2 na 2 ka 0 ta na plus achunga pi mam 1 abana 4 hi dan de chala na 4 3 za 12 na 12 plus 1 chi pm 3 by 2 na plus 13 by 4 diam LCM kala le pm chi zolo ka hil bonga chu te ni LCM kala la lin zo pa hi multiple check in 4 china bol thi chuna le 4 hi cho ete na ete 4 8 lo le 4 to the 8 try lang china divide hi lo chin divide lo la chi ding ti ta ba na ta chi kal dia 4 le hi le 4 pa na chu 2 to 4 it bang lo pi chala na ya jo 2 hin is up times of 4 hingan 2 times ya jo 2 na ji de na into plus lo de into de cho che achunga pino mam
achunga to into ka bolding abana ki kai piham plus na 4 is a times of 4 hengam one time na multiply ka bolding achunga khoi piham 13 ohm sa chuna ijulenga bolta nya which is equal to ahithei divided by 4 na 2 3s are 6 plus 13 1 is 13 na 16 17 18 19 by 4 is that number nam di nam azo to in mixed fraction lang hi LCM lang hi in bol ta chana chia hichi poimo poimo na nan han to hi 2020 IBPS question khat bol ta so here basic main clear on the prelims pass na thema mata cha question, where is the question? Bilang tam kaya question chala IBPS 2020 math kwan yam tam okay chala yam kam ta IBPS na 2020 oh question number 1 to 48% na percentage je phan ai lo yong la halo ya ji yong ta 40% of 625 divided by 0.75 Bonta 48% of India no gapol khamata that's 48% katala 48% ko piham divided by 100 that's all percent means percent 100 of 625 na 55 divided divide with in jidan hote na 0.75 ko 0 king ka thei nom lo cho 75 by zo kilo chi piham 100 point zawan niyo mahila point kala dwala divided by 0 ni ka ko idea masanga wan om ngai na 0 ni bo se to meaningless chula na ale khun hijite ne ka bo masak dam anhi lo chu multiply ka bo masak di present nam bot ma sa chu division ma sa chula na e wanga pina chite ne ka bo masak ngam til of hichi multiply me me hilo of ya chu bot ma sa ko bam bod me asa ko of ma sa chu division ma sanga na ala of to multiply ti ne ya electric bola le episode tam answer to ipya ki piham answer to 844,400 ti piham 5 abot hai na 25 square ko piham diam 25 square ko square na ban hona la 25 square means 25 into 25 chu na 25 into 25 to 25 square root na chala na 625 rachi 100 to 25 up by chicken ki bolte chala na 25 4 times kai hon chana zania kabini pa 25 khat ni thum li na li hile 25 ni gobla 50 25 ni gobla 50 chala na 25 li hile 100 25 li 100 25 square means 25 mama na 25 to 25 times ka bola 625 abana kan 4 1 is 4 4 to 8 na abana 12 to 25 bom ta chala na 12 to 25 jo ko mala 25 into 12 ka multiply ale phem multiply short kan kan hilon de cho 2 5 10 5 5 2 to 4 9
290 shortcut kan helon na khonong la kan helon na ji 290 na equal to 290 na divide yang ho chong hi 25 ka thi cho 5 ka chaya la 25 ka thi 25 khu azowa 75 hi bata 25 poimo dan cho 25 li khu pham 25 li khu pham 125 ni pham 50 25 thu mi pham 75 na alo 25 izar ham ji thum na alo 25 izar ham ji li na divided by 3 by 4 na electron hichi te ka bol ham divide ni fraction of mile divide ni multiplier khel the so divide ko multiplier ka khel nom lawa yang le 290 bata ka khel nom lawa yang le ta ka bol the so 290 divided by 3 by 4 na 4 hi divide no ya divide no pa chung na nga chi de multiply bol de na it is so answer to 3 is 9 10 11 400 di nam 3 cancel thelo pila che none of the above me to 4049 na 36 na 4 2 is 8 9 10 11 1160 divided by 3 na 6 7 8 sum of digits to 3 I divide thele 3 divisible dia na 6 7 8 9 hera jone thele ya 6 divide thelo na answer to 1160 by 3 na elo hitang hi bol thei azo ka se ba cho elo le divide on ma fraction hi litik bol de katem 290 into ka ti den te ne ka bung butun de divide to into te la ka bung butun de so tho ta chola na la cho answer che pam 1160 divided by 3 1160 to 3 divide le cho result sum 1160 divided by 3 3 3 9 10 11 2 6 3 7 3 24 3 9 27 3 24 na bana to 3 6 8 10 na 386.66 386.66 answer to gaving pm 66 625 in 48%. Question number 66. Question number 66. Among 400 people adik poi now 48% hicha 48% of 625 di now divided by 0.75 48% of 625 divided by 0.65 among 400 people adi lo namam khabat 48% of 625 question number 66 48% of 625 48% of 625 divided by 0.75 ang takot niyo adi lo no yang ang biot 48% of 625 here 48 na percent of 625 divided 75 by 100 thì thấy na chứ na point kala wale 25 3 25 4 chứ na 25 3 times 25 3 times 2 75 25 4 times 100 na divide hi ka khela le multiply ka ti the chalo na 3 by 4 chi because it term 4 by 3 na to multiply chi ta hoi chang la ko ta lo na 25 square to 625 nam now 6 7 8 9
10, 11, 12, 13. 3 achak divide thei lo na 8, 9 achak divide thei. 3 1 is 3, 3 3 is 10 na. Abana 25, abana 25 4 na. 4 to 4 ki cancel ta na. Answer is 65 into 25 bota na. 16 into 25 na. Yeah. 16 into 25 bota chalo na. Ale 16 into 25 to multiply ale 5 is a 30, 6 2 is a 12, 5 1 is 5, 7 8 9 10 20, 2 1 is 2, 400. 400 chalo na. Di chuna answer. Ale 400 le hola ya zo chi khiro wang. Off ki bol ma sa chuna. Off ga bol ma sa ta. Off ki bol ma sa na di te te rich. E ba hola chi khiro ham. Calculation mistake hola ham. Ale 48% na of 625 na. It's bol ma sa ta. Ipa chi 25 so divide din ko idan otin 75 by 100 na decimal point kala wala zo ai khel ta na 25 how much time 4 na 25 400 25 into 25 to 625 na 25 for 100 na 4 is an hamchi 12 na 25, 25, 5 by 25, 5 to 10, 10, 20, 2, 4, 5, 6, 6 to 5. Chala. Ajo tile, answer cha piso tam 12 into 25 na. Plus 3 pitam 3 by 4 chala na. Ka khela 4 by 3 di chala na. Na. 3, 4 is 12. Unke hundi rata hai. 4, 4 is 16 into 25 na. 16 to 25 to equal to 400 mo na. Azo cho hela bol khelo wang. Azo cho hela ki bol khela. 12 into 25 to 290. So like that bol khelo. Oh. It's multiply to ki bol khelo ta na. Multiply le when divide on my le kat the mam tin ve yang ta no. Multiplication ai kha be le error human mistake ki bol no mi ch. Ka sei banga chu hichi he do khachu b mam tile divide change to multiply he phala na a by b to b by a so ji na hichi mel chi ta divide to multiply khelle ki bung butun na divide by 3 by 4 ki bung butun 4 by 3 na so chen ngai ra ding ka ting a chai na din kha bol ki lote. Let's do one last question for today. Last question mama khat borota. Very easy. It's IBPS 2020 Ahung mama cho. Ahung mama ya x question mark cho je x plus 432 minus 205 is equal to 550. X value pe hum ga hold on ti. Option 2 384. Option number B 2244. Option number C 224. Option number D option number D 276. Option number E 324. IBPS 2020 mama. Come board it on. 323. Where is 323? There is no 323 in option. Option not 323 low pay. Na board kilo 205550D. Answer to 384 244. Ita plus minus na buyan na layo 216 324. What is it?
equal to zolanga bulanga masani ki sei equal to sign khela le pm ke tiam x hold no mo chala na x chombia ko de chala na 550 sa chala na equal to langa na boilo chipai thodo ma sa te chipai thodo ma sarwa le plus chala na answer chi biratam minus 432 na ja plus equal to langa chila minus equal to langa chile pm plus 205 na ele chahi plus le minus bo mala chahi chi bo ma sa cha khota lo na ei wanga cha thang pia cha plus le plus same sign ke di chala na 550 to 205 ke na le za som 550 to 205 ke na le za som 755 na 755 la 432 kala do de na answer 3 ke chai re la mon ji khilo hai amona p khilo hai option 755 la 432 hila 323 na 323 answer cha 324 323 ji ta 323 that is the answer question kana bonom devam question kana bobo no honam question kana pibihan niyo One 119 last question khutnan prepare niya last question for today IBPS 2020 amama 119 plus 41 plus 9 na is equal to question mark square is it answer 10 A hi 10 B hi 13 C 17 D 8 E 16 square root over ki so this is sena ko pale piece of answer cho 119 plus 41 plus 9 ne ko mala piece of jada che ken question a ve vela exam a khoi ja le ki boyi cho ki boilo tan waste na today ne ko bana le pick mom ko mala ko lung thema ko mala 41 ko 41 plus 9 ko 49 plus 1 kyo na thaka chuna ja 41 plus 9 ko 49 plus 1 kyo na thaka chuna 49 plus 1 to 50,000 na it's 50,000 na 50 to 119 ko male iti ko jidham 150 plus 19 ka dige thai chuna kalong thema chuna 119 plus 50 to 150 plus 19 nang ka ti thai chuna na kalong thema ko male 150 to 19 go chula che sang hai na 150 to 19 ko male 150 169 na 169 to question mark square ipi square am kel x te tawta na ale ipi square to 169 ham 13 square x to 13 na 13 square is 169 a lowa yon le option of a lowa le tham root over 169 square hi chalanga chile pi ke tiam root over ke ti chalo na isko to x ti root over kala le pi ham chi answer hi 13 na hello the 13 square 169 ti answer to 13b it's all a question ahung ji cho plus naya nine right chung nai acha ina peni khadan bo sa nge 73 last question IBPS ama khat bo sa nge mata root over na
441 divided by 7 is equal to question mark minus 180. Answer to 185, Abana 183, 184, 187, 187, 182. Makantala. Mata. 441 in the mail. So, we pay under 21 square. So, na 21 kasi taso. Oh, divide he pia board hekatiam. No ya zin kati chalo na. Equal to x question mark hello x minus 180 na. 7 is at ham 3. Ale x he chalo nga ko ko idan thei na. 180 chalo kan bole jat tam 3 plus 180 to x bomb tapna na. 180 plus 3 ko pyam 183 x value to 183. Che ha halo to na. Pretty support handa chonna people ente ta. Matawta la to na din.